Ćao ljudi, evo nas u novoj epizodi. Ovdje sa mnom Benzajk. Bok. Odevo, nema veze. I mi smo vam obećali da ćemo vam napraviti kule i ovo. Znate, nije nas bilo 3 dana, nešto nam nije bilo, meni nešto nije bilo u redu sa kompjuterom i frapsom. Ali možemo ići sad u lov na čudovišta. Ja, sve ostale stvari. Po drva, ićemo po drva kad svane. Evo, nismo vam mogli, mi smo ovo sami napravili pa smo vam htjeli napraviti ko reklamu. Evo da vam pokažem. Evo vidite, ovdje smo napravili kulu i kulu. I ovako iza, unutra ću vam pokazati. Ja ću vam stravu. Evo ovdje, evo ovdje. Evo ovako i svakoj. Ovako ovdje smo napravili ko stepence. Evo, napravili smo nove stvari, mač, kramp, lopatu, luk i strijela. Sve to dijamantno, osim luka i strijela. What the fuck? A dobro, i eto sad ćemo ići u kad svane, mislim ne svane, sad ćemo mi ići spavati, pa ćemo Zombić. ubi ga, pa ćemo ići po drveće, pa da napravimo neke stvari unutra. Ajde, idemo. Vidi, narasla nam ovo ćemo kasnije. Od napad na čudovišta. Ajde ćemo radi da idemo po drva. Vi šta je za tebe? Creeper, sad ga, bjež. Da sam toliko precizan. A zala ga. Ga spašavaj. Gurno sam zombi, ajde idemo spavat, brže. Niš čudovišta, požurite, idi nazad njih. Ajde, aha, tu. Evo ga. Ajde, sada ubijemo ove zombije što su i sve ostalo. Idem po sjekiru. Ima ja jednu sjekiru. Za kratki neki videjčić. A neće dugo treba, sam ćemo malo drva. Ovo je kao pred video, ali... Eto je nešto nije u redu bio. Mogli smo snimat to sa dvorcima, ali nešto nije njemu fraps. Evo je to za snimanje nije u redu. I kompjuter nije nešto bio pa... Nema veze. Eto, sad smo opet počeli da snimamo. A daj, ti u... Sigurno. A prošto što ovako laga, malo mi je... Vidite da nije nešto u redu sa kompjuterom. Pa ću uzeti sestrin, pa na njemu snimat njezin je bolji i bolje. Hoće stvarno. Hajde idemo po drva. A nećemo ova, bolam, biš kući ova. Vamo, bolam, idemo. Di si ti? Vamo, bolam, iza tebe. I nas je isjek zapad, sjever, jug. Aha. No što smo pravili mi. Morat ćemo kompas napraviti da se... Ja vidit ćemo da napravimo kompas, ako znamo, mislim vidit ćemo na YouTube-u, iako ne znamo. Ipak to sam motao, nalazi. Ima neku ideju, ali ću reći, to ćemo urediti, to ću ja reći, U drugoj. To ću ja reći. Koja je ovo epizoda, no? Treća, četa. Peta. Nije četa, bo. Peta. Ma? Ja mislim da je četa. Znači da je treća bila uređivanje kuće, jel? Da. Je peta. Četa, pa kaj je meni, brat? Četa i tačka. Ma da. Nam se pakla jabuka, ali nije. Trebat ćemo uzeti striže za ove grmlje, da uredimo unutra kuću. Aha. Nemoj uništavati je lišće. A što? Dobro. Uzmi ove granje što pao pa ćemo istvore kuće tamo posaditi. Okej. Koliko si iskupio? Ja 28. Ja 32. Eto ti imaš 2 šteka. Daska.
Ajme, pun mi je interval, nisam ga spraznio. A nema veze. Jel ti baš pun? A je, sad, samo još drveća mogu stati. Čekaj. Evo nije, ima još jedno mjesto. A nakon nećemo puno toliko. Treba će nam daš, jel? Treba je strijele, ti treba je strijele. Koliko ima strijela? 3. Eto imat ću i 6, de. Znači nešto svakako sjekira. Imaš ti koliko sjekira? Jednu, sad sam punio. A nećemo, ja mislim da ću... A je. A briš, ooo! Ja smo samo ja mislim još jedna. Još samo ovaj tek, da završim i to je to. Od moje sjekire. Idem ja tam po ona tam drva, a tamo su one drugačije. Ovo moramo malo poravnati. Koji? Ovo ovdje. Što sad kopa ova drva od nas sječemo. Treba ćemo striži da uzmemo ove grmlje. Da lišće uzmemo. A dobro, ne treba nam 2, jel, željeza, jel? Da. 2 željeza gore, u kantu samo ne treba 3. Jel. Dobro, gdje si ti ušao? Opet zalaga, staviš rad meni pijeka. Zato jer snimam puno laga sam da ovo ugasim. Koliko si ja 51? Ja 49. Koliko? 49. A to prvog steka bježe ovo je moj. Da mi ne ukradeš, nakon što nam. Ja 55. To ja mislim. Kako misliš to? Ovo Mislim, nema še drve, ima još jedno, ovo je moj. Ja ću ovo bio uzmet, ja ću ovo bio uzmet. Maj ti. Ja imam 59, ti još mi fali 5, jel? Ja. Imamo puno pišti, opemo. Ma znam, vrat, ne naučio sam koliko već puta zalagao. Čekaj ja posadit drva. Nemoj posađiva gore, mogu kuću gore napraviti. Ma ne gore, već mam pored kuće ovdje negdje. Da lijepo rasti. Evo vamo, lijepo. Joj, znaš mjeno to drva, da ne idem više po ova drva. A imam 6-4 rame. Please. Evo uzmi, čekaj. Jedna, samo jedna, ne daske nego normalno. O, kad i onaj Joj, kripera mrzim kripera. Ubi ga. Tu. Ma ja sam ti prvo Sad ćeš drva granje. Trupac hrasta, jedno. Rekao sam jednu, neću ja uzeti. Kad vratiš jednu daći. Kad vratiš jednu. Šta jednak dao? Jednu, samo jednu. Okej. E, sad ima ravno štek. Jupi za mene. Ja. A kud je ovdje za niću? Evo. Evo da vam pokažemo malo svijet. Još jednom. Meni se nije sviđao na početku, evo dok nisam vidio kako fino smo izgradili. Stvarno nisam očekivao ovo. Na početku kad smo mi prije snimanja, ovdje smo se nešto mi lupirali, ja neku napravio kuću, bila noć, nismo imali niti ičeg nismo imali. Ja tu bez napravio nešto i tako smo ovdje počeli da pravimo. What the fuck, gdje sam ja? Gdje sam ja? Zapeo sam neđe. Ostavi. Dobro. Ostavi da lijepo raste, aj. A nemoj ovdje. Nego. A nemoj ovdje kraj kuće. Bolje lijepo kad... Baš ti ćemo ovo napraviti. A lijepo je kad... Aj dobro. Baš ćemo napraviti pun drveća i tako moramo saditi. A pusti sad, aj nekakav tu, aj. U idućoj ćemo ga epizodi maknuti. Šta ćemo sad radit? Je to ili? A ja mislim da je to. What the Trava. Ma
malo trave što ima vezi, malo prirode. A ko će ja kost bola? Freza malo to. A? A ja se da je to, pa evo da vam pokažeš malo dvorac, malo Neki svijet, slabiji to je to. gameplay pa onda... A nije nešto bio gameplay, ali nadam se da vam se svidio. Mislili smo ovo je jedna tamo snima, mi smo to snimili, ali on imao neke poteškoće pa je onda zastoje i onda nije mogu više, pa smo onda ovo završili i to je to. Ja, pa eto, pa vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, lajkujte, subscribeujte, šerajte i